Whalawhalai atu hanei ha tau tōlua tau wala tāla tutupu ke la te ia moi a whiawhinei. Whakamua koe tau whakaholoanga ki he tau wakalele ne whai lele mai ki niwe he tau mga honei. Kua langmata iai he whakatuwhana New Zealand. Moi kua manaki ai ke mātutaki atu ai ato honku ke mahina hamasi he tau kahau. Pihia e he talahau mai he lilifu palemia. Talahau mai e palemia koe mga aho ne tupu ai ngā ngāo ko visi he mataulu he tau nei ne whakamauki ai e tau whakatutalaanga mo kau taha whalau wakalele e New Zealand. Kai kua liu tuai ke mātutaki he tau mga aho nei. Nā tupu ne ngā ngāo si tauwhi e tapu te tale. Kai hei e ngai ni whalo tau whakatutalaanga tau matutaki anga hoko mai ke mga aho nei. So koe liu te ke liu ke matutaki tonga me matutaki tu mau ke he mautari e latai mai ka hoko mai tong mahi mua ne mamana ke kia whangi e tau puhala kua mkamuka toa ke mga wia kai no nofu i whakatai kai whakaua e mahu nei haka e lamatai he patuwhana nisulani ke he mahani he mau e holo he walele ne whai hau e mahu nei ke hoko tu i ptahiku i a tisam kai ngā hua ngai a whoki ke mahu nei ke mahani e whaka tolomaki atu whoki ki mua tonga ne hako a ole ke ai e takitaki hako manako atu ke meina uni kai mau nei ne ke se ke opa tolu mahina mua ke mahina masi ngā ke kai ke tau mahau simita ke tau whakatutalanga hoko mai ke mau nei ka koe hai ato whakamori ke he tamongo kuku ai mua mana kila he o ke whakamori lo si mahina hako whai mahu fuki he whai ngā hua moe leo ke moua mai taha talimitaki ke lata mai whekau ia. Kua whiawhia fō ke palemia ha kua maiki ia ke tūtala mo i takitaki he mtakau e New Zealand. Mo manaki ke liu whana fō ke laua ke tau mahina i mua. Hangau ia ke tau whakaholoanga ke tau whakalele ke lata mo i tau fō. Kua mga ahonei mau ngai ni e tau whakalele ke lele mai langataha he whahitapu ki niwe. A tō liu ke kisia he tau mahina i mua. Pehe mai e palemia koe ono atu foki ke tau whakatokaanga he atu kuki ai lani mo he halau tōlo tau whakaholoanga ke a whangi atu ai ke he tau tangata whenonga vēwa. Ka pehea ia nā kai ka māta tua ia niwe ke ha whangi ke tau tangata whenonga vēwa, tō whai mahina ke ono ki ai, tō kamata ke whakaata ke lata ia me tau tangata whenonga vēwa. Kua mana ki ai e whale whono he tau ike pule, sipihia mo i ofisa fōu he whono iki pule, ke mau ai he kuata ke wāki he tau kahau. Talahau mai ai he Officer Project Management Coordination Unit he whakatuwhano. Kua langoia ki ai e tau whakaholoanga ke lata ia mo talanganga he whale fōu nei. Pese ni he lau ia e tau puhala o whenonga vēwa ha koe ngā ngāo ko visi kai mai ke ngai ni e tau tangata ngā hua he pisinisi DTB ke o mai ki he motu ke matutaki e halau tōlua tau ngā hua ki he whale. Tōlu e whahitapu ka mole, ne o mai ai toko tōlu te tangata ngā hua hila ha DTP, ke tau se e halau tōlu tō ngā hua au loa me matakau ngā hua hila he motu. Talahau mai fōki e Officer PMCU he whakatuwhano, koe ngā hua fōki e matakau ngā hua ha Telecom Niue ke he tau kawe telefoni he mga honei, kai mātuta ki ngā ia ni e tau ngā hua he tau kāmota, mo e whakatua ai fōki e tau puhio. Kua whakaue atu e ofisa nei he whakatuwhano ke he tau tangata he motu ha kua muitua ke tau hātakianga ke aua o atu whakahanoa ke he matakawi nei, koe tau hātakianga ke pui e tau tangata ni ke pākia. Ua fluma whae pāsese ne hoko mai he whakalele he aho nei mo i toko hong fluma ua i alau tōlu tau pāsese kua whenonga atua i ki Okalana. Mai he ua fluma whae tau pāsese ne hoko mai toko ua i alau tōlu ia ka nonofu pui ke he tau kaina halau tōlu. Pihia he talahau mai he ofisa mai tau le kua tupu whakaofo, ko lau tōlu ne whae whakatokatoka i tau whakaholoanga ke lata mai tau pāsese, ka hoko mai ki he motu, ke nonofu pui ai ke hong fluma whae tau aho. Ko e lau lahi e tau pāsese he māme au nei, tō atu ni ke he tau whale tali whenonga, tūnga ne whamahani ki ai i homofisi mo he whale tali whenonga lahi ko matawai. Tūnga ni ke he wakalele he ua whahitapu ka mole, toko ua fōki e kaina kua talia he whakatuwhano ke e whakaata ke no nofu pui ni e tau pāsese nei ke halau tōlo tau kaina. Koe taha ni e wakalele pāsese ne toi ke hoko mai ki niwe au to hoko e ke lisimasi. Koe taha whakaholoanga he tau motu kau whalataha he lalulangi United Nations ne whahingoa e koe hongfluma
ono e tau aho ke to toko atu ai ke tau mas ke lea ne whae whakamamahi ke tau whiwhine he lalulangi. Ko niwe taha motu ne nākai la whakamoli ia e maweheanga ke he leweki pui mo e whakamalolo e tau tonuhia he tau whiwhine he lalulangi ne whakaingoa e koe Sidor. Ko whakamatala ai he takitaki lahi he United Nations ko Antonio Guterres mo e behea ia ko tau mas ke lea ne whai lau ia ai e tau whiwhine mo tau whanau whiwhine ko tau lekua ke tau tonuhia he tau tangata. Ki niwe nei, nā kai whai matawhakatu whano ko whakamahino ke pui e tau whiwhine mai he tau mas ke lea pehe nei, ka tutupu ai ke tau lotukaina. Ko e taha matawhakatu whano whakalata ke lata ia mo e tau mga whaoa, Family Law Bill, ko mo lea e hongo fulu tau he ngahua ki ai, kai nā kai la hoko atu ia ki he whano ki pule. Ko niwe, Tonga, mo Palau e tau Motu Pasifika, e nā kai la whakamoli e whakaweanga Sidor, ke pui leweki mo e whakamalolo e tau tonuhia he tau whiwhine lalulangi. Pehe e takitaki he United Nations ko Antonio Guterres, ke whakamalolo e tau motu he lalulangi, ke whakaselinga atu ke tau lekua nei ne lauia ai tau whiwhine mo e tau tama whiwhine he lalulangi, mo leweki atu ke lau tolu ko momoui mai hako e tau mas ke lea nei. Amana ki ai e tau niwe ne na nofo atu ai ki Australia mo New Zealand ke kai he tau talo niwe he tau mga Kristimasi. Whakaui ai ke he ua e tau bisinisi ne kua whakawhano atu e tau talo ke he tau motu ia ke whakatau ai he tau niwe ne na nofo ai i Australia mo New Zealand. Ko tau bisinisi ua nei, taha ko Havaka Niue Limited, ko whakawhano atu e tau talo ke whakafua ki New Zealand. Mo taha bisinisi he motu ko Australia ko Moui Produce. Ko Moui Produce, ko bisinisi he mangana ko Melbourne, whakatua ai e Siala Mangatungia mo he hanat ko o Maurice Tamate. Ko taha e halau tolu a container talo ne tātu ai he tonga kua mole. Kai talahau mai a Siala Mangatungia ke BCN News he māme hao nei. Hoko atu e tau talo ki New Zealand he aho hongfumaonu i November. Kai kua lauia ha kua longa i tau koloa ke wafu i Okalana. Si kua kumi puhala kehe halau tolu he mga hao nei ke lali ke hoko atu e tau talo ki Australia. Ko pungi nei ne ki sia e BCN News mole e lima siau e tangatalo ua fulu kilo. Ko whakapoke aki ai taha e container he wafu i Alofi. Talahau mai a Brad Ikinepule ko e tau seanga nei ke langomatai e tau tangata tō talo he motu ke whakaonga e tau talo halau tolu mo e maua sene foki. Talahau mai a ia taha i halau tolu ia ni maua e mole a tolu after la he whahitapuka mole. Hako whakafua atu ai tau talo ki halau tolu ke tātu ai ke motu ko New Zealand. Ke mtolu tau matakananga tō talo, whakawela maki. Ke ngahua nei kua whakawhitami tolu ki ai, koe uka hai e ngahua. Tau mga whawa. Kai whiawhia au hakua ai popi tau talo mtolu he wau. Whai whakaonga anga ni lata mtaka wakawa mtu. Whakamare mole atu ki tau matakananga ni heangi kumitanga. Ko osi tu e tanga i tau tanga e whoki me tufa. Amamna ki e matakau Havaka Niue Limited ke whai whoki a masi. Masi a pelila ke tau ka hau. Si maumamnaki. Tō whai whoki i a Iulai, si whakaosi mea November e tau ka hau. Talahau mai ai ki Nepole, ko e hongo fulu whoki e tau puha i Kapaala, mo e tau puha sipi lupe niwe, ka whakawhano tu whoki ke lata mo e tau niwe ne nanofo i ki New Zealand he wakatonga nei. Ko e container nei, puke he tau talo, wamana ki ai ke hoko atu ki New Zealand he a hongfulu mawhitu he mahina nei. Lata tonu mo e tau umu he tau mga whaoa niwe, ko wamana ki ai ke tau se ke lata mo e tau whiawhia kilisimasi. Tō taha e mawhala he tau whikau ia ke whawhano te tau talo mo e whaida masene ke moa ke lata mo e kilisimasi. Ka pia ha tau tolo tau walatala tutupu ke lata e mo e whiawhi nei. Nono wha, mo nune.